जब समाज यलया बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विभाग अन्तर्गत संस्कृति व संस्कार कवया कोषाले नेकगु मंका बारतेगु ज्याजु जुगुदु मंका 12 मंसिर 3 गते तगु खसा मंसिर 8 गते 12 पिकागु ख 12 पिकागु दिखुनु औपचारिक ज्याजो याना 12 मस्तेत प्रतिनिधि सभाई दुज प्रेम बहादुर महर्जन दसिपौ ललाना दिगु ख संस्कार संस्कृति आदि चीज अठेना जने फिर अपुको जने छेलेमोजुपटि ख दाबे चीज गम्भीर रूपमा कामपटि खैन कयाजी छिकिन त बढी छ ध्यान आकर्षण तै छुटका राछ तो समाजे दुनी जिस थुली ऋषि छिटी पुवंका नाच बारा कुन ढोंगा लेपा गुली छिस बारा पिका खुनु तिनी सगमा जना ओर गाडी पनि खतरे माबापी नाप्ला दिया गुली खुसी रका मस्ते छ ध्याडी पनि खड अले बिचे छिस नाप्ला न मजु अजला मिज पिन्छ सोए मजु नाप्ला मजु गा जने वो ध्याडो जियो समाजे दुनी चितवाले दुनी चाहिँ बारा तेब्रे तस्को थाकुयो कार्दैन आज ज्यापो समाजमा ठुक कठयो चाहिँ बारा तया छित चाहिँ गो संस्कार संस्कृति लेंगी नापो छियो जीवन तन अपुकीपटि जा जना दिलट के निम्ति ज्यापो समाज तय गएको सुबा ज्याजोले समाज नाय सन्तमान महर्जन समाज नापाङ्गु नुकुलसे बौद्धिक तथा सांस्कृतिक विभाग प्रमुख मोहन व्यञ्जनकार संस्कृति व संस्कार कवया कजी शर्मिला महर्जन लगायत समाज तै विचंग मंका 12 उपलब्धि व महत्व कया नवना दिगु ख जब समाज नाचन खवे गला ठौ छैले 30 वर्ष य जिगु कला जिगु संस्कृति मका तेरिगु नारजना जमेजु ख जब समाज निस्न कालन छे झिगो भाषा माकियो झिगो लोभ जिया उनाचंगो कला संस्कृति रिवाइविया वेला पुनर्जागरण या जाजो यक्वे याना वया चोजल वे छोले चाहिँ झिस जब समाज ठो नेको झिस 12 तेउ याना वया चना नाप्ना भ झिस सामूहिक कैट पूजन झिस याना वया चना उके यो मूल उद्देश्य छुगार नाचन झि छम बैनिया अभिभावक ढान गला ठो 12 तेउ रिगाड यो छे तेला बुली थाको मलाई हरेक नीति विधि यामा अझ छर छिमेकी झि थ छिटिपिन 12 गोल दिन तक तल उल दिन तक एकदमै नीति यामा एजु कारण क्षेत्रले यो कोही वो लकस वातावरण मडे रंगु जल ढल्लासा झि क्षेत्रले भेनेकी मा यताउति न यामा यो खर्च गर्छ न जुना चो जल एरिया यो कुडे से मनुटे सठो 12 तेउ रिए टोटोटा हया चो कालैना जाप समाज ठोरियो झि नाचन खौल 10 कर्म काण्डे छौ तरो छौ कर्मकाण्ड ख एजु काण्डना चाहिँ ठुइट छिस बजेयामा ठुइट चाहिँ छिस जाप समाज यानाउने मार्गा चाहिँ छिस चाहिँ ठनो खुनी अंक छिस तया वेक अप इन झि मस्ते र कि अखुन नहोना आकन पिन्छ जुस खुनु तया कि छाजास ठुक खुनी दौराने नाच मस्ते सन हाल सुटे योग या ओनि जेकया व्यवहारिक ज्ञान त झि अग्र झि मागु गैना सम्मान याउ गैना आदर भाव खलाउ मान सम्मान गुस याउ यावती विधि व्यवहार वेक अप इन छि खला ठौ छि संसारे गनहे मुरुगु नेवाते दुने बिस्कौ पहगु छि 10 कर्म मध्ये न तस्का मोटो जागु छि जीवन पद्धति स्वाफु दुगु तो 12 जाजो या ठौ समापन जाजो खड ठौ खुनु छि 12 पिका गुडी खड छि खला नापनापा छि त्वा त्वाले छे छि तया व्यथरमी खड आ जब समाज स्थापना जो बलिष्ठ जुगु धाई अबले नसे झिगो कला झिगो संस्कृति सदा मगाटे रगाटोको जब समाज स्थापना जुसानी से निरंतर रूपमा झि पिगु टया सकल मिले जुया छिस ठिठी जाजो छिस झगा ब्या जनको सिउगे जुल थौया लागि झियो बारायो लागि जिन्दा भुलेन सुगा कोही आस मोटल मन शिक्षित सुधा बिया दियो वेकटन आफ्ना आपा सुधा बिया जना झिउ ठो बाराय लागि खंग मखंग गायाती सुठन हे बनी त एकदमै छिटर घुसिया चोटी झि कौवा पासपी
सगळे हने भयो बिन्दमा आफ्नो आपा सुभा दिया छ ना तो 12 झिटा चाहिँ तो 12 मस्ते छ एकदमै माळे याना झिको यो पस्किन त एकदमै माळे याना ठ टट के मा बहुले माई याना एकदमै थयु मने तो खब्याका मस्ते नेटो न जिमी फोटो ने ठोने कया एकदम खुसी साथ झिको यो पस्किन से मन साको ने वेका बिन्दमा मस्ते त आपला आपा सुभा दिया छ ना झी ठोको 12 सामूहिक 12 लेको को जाजोले झी मस्ते त जाजोले एकदम छिटो ठौटक छिप्पिन सोइदिल प्याकन सोल हुडा प्याकनले चाहिँ ग्वालियाना दिम झी दिउ कजी माया महत्व याटना आपला आपा सुगाइ दिया छ ना जब समाज येलो थुक्सी खुइ सोम मिसा मस्तेता 12 तगु खसा ज्याजोले 12 चोपे मस्तेसा थथको प्रतिभा नेपोगु ख Ada.